oni koji su preživjeli su najedanput ipak jedna kršna, snažna, velika vrsta, veliki tip ljudi koji nemaju problema sa modernom tehnikom jer su jako dobro ukorijenjeni u prirodi, u jednostavnom životu i to su lijepi ljudi. Kad je moja majka dolazila iz turneja po inozemstvu, rekla je da je uvijek imala osjećaj da su Hrvati najtalentiraniji narod od svih. Sad, to je opet sumnjivo, ti ljudi su lijepi, recimo u Zagrebu. Ako idemo kad na selo, vidimo često ljude koji su nesretni i koji su zakržljali, ali ipak taj tip hrvatskih ljudi meni se čini da je jako perspektivan i da će jako puno toga naučiti, da je nekonvencionalan, da nema one ukalupljene predodžbe šta civilizacija znači, šta mora značiti i zapravo ono prapoštenje ljudsko je u našim ljudima još uvijek jako duboko ukorijenjeno. Onaj Kantov moralni imperativ, koja je jako jednostavna formulacija tog osjećaja poštenja, šta je u redu, a šta nije u redu, to je jednostavna definicija civilizacije. Sve one druge su sumnjive i zapravo je civilizacija kao pojam jedan evropski produkt. Drugi dijelovi svijeta nisu tako shvaćali kulturu. Kultura kao pojam je evropski produkt i zbog toga je evropski neodređen i nediferenciran i polivalentan, da se tako izrazim. Jeli? Sjajno. Da. Ste vi još nešto htjeli? A mislim da smo obradili baš sve. Ja mislim da smo obradili, da. Ja sam vam silno zahvalan za vašu pozitivnu reakciju na